Kurdistanım bu ka cihanım cihê mêhranî şerê gêranım. Bi deng û hest û mûzîka xwe balê dikişîne. Arêz İbrahîm ê ku ji bajarê Girkêlekê ji zaroktiya xwe ve bi mûzîkê re hatibû girêdan û niha jî bûye projeya hunermendekî serkeftî di civaka xwe de. بري تميم الأوديكوم دبون مالباتا ما هريك العودية تخست يك البسقية يك الطنبورة تخست وما يجي شخور البردي لانتكر بشترى دسبيك عايز فيري بغلمي بوم دوفرا مخفيري جيتاري جيكر Di berhemê xwe dawiyê de ê ku bi derfetên herî kêm hatiye amadekirin, arêz bi alîkariya çend hevalên xwe gotinên straneke folklorî vejîn kiriye û bi mûzîk û rengekî nûjen li ser rûpelên xwe yên medyaya civakî weşandiye. از بهویم ام تمیل هنرا خویا کردی خودی در کون و مستران خوی فلکلوری وی کون ام وانوب کن برنگه کی اکادمی و تجاری جبیر نبن و زهول دم پیش دا از ستران ناچه کم گوتن و آوازیم بن. Ji perwerdeya berdewam arêz lê xistina amûrên mûzîkê de xwe pêşxistiye û ew dibîne ku hunermend jî wekî hemû kesên xwedî proje di gelek zehmetiyan re derbas dibin û tiştê herî bi bandor ku dihêle mirov di mûzîkê de bi ser bikeve ew e ku kesê bixwaze bibe hunermend gereke rojane bi amûran re girêdayî be û bi şêwazekî akademî xweperwerde bike. ده هر کاره کی ده زحمتیه و هنه و زحمتی کار هنری جی چیکرنا استرانا و چیکرنا ویدیو کلیبا بچکی زحمتیه و هنه گوری روشا من الفيدر اشترا در باست بن و چتا جواهری زحمت تر هنرمند دوی روزانه بسترینه و دوی روزانه جلامور خودتی Her çiqasî ciwanên Kurdan li herêmên Bakur û Jilatê Sûriyayê bi pêdiviyên janê ve û gelek zehmetiyên din ve jî hatine girêdan lê ciwanên wekî arêz di din xuyakirin ku mirov dikare ji hêviyên xwe qut nebe û behremendiyên xwe winda neke. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Girkêlekê.